lineage bill ka dan la kajong ka clan bill ka dan la kajong te nadu ka por jong arja khat pra wa iwan ra iba ejasela kalong ba kajing tu jong ka clan bill kalong umno ban streamline ya ka rukom khenkur khenkha ka rukom shimjai ka rukom penklai ni ki sengkur nang taban control ini ka syong khala jai ka pun ta ter kata ni kajing tu ka ba iba ejasela iwan ra ti hadin nantu gubernur Lariton bat ngina hadin bakawan kini ka isi ka ba thamai ha kini ka tem tanda kalian ke isi yang terupur hadin ke election ya simkhia ba ila form itu ka special committee yang ka head tu Pak Bindu tega tu ka committee kalau simpon hadu license kumno ban penwandur ini ka Klanbil ban haga tu kapor ka la konsol iki stakeholder barokah Pakat pi kalau simpon hadu asnam siteng ban penwandur te suddenly mentapat ke yang ini Klanbil la long no bala bu syarut menta mabalai ngai ha ka bawan rai kan ka amendment ya ka lineage menta kalong baik la shu copy paste baik naka naki ki close ki badan ka Klanbil la shu paste baik apa ka amendment ya ka lineage bill te to wala ka taru pembala ya Grand House namar ba ka kam kalong ka ba kongsan kawi naki issue balai bangi menjur ya kan ka amendment yang lineage bill kabani kong kalong ba ni wanra ya ka Shaw Boy ni ka jing issue ya Shaw Boy namar ba kani ka issue ka ba kabala kata ba ya ki pat ba jong ka tu ka hapo riboy ha ka tu ka jeka ka ba ki le ya ka tu ka Shaw Boy di babun ki student ki kena school ki sama long ki sam yo shu ya ki schedule type skit ki namar ba impala ban ai ka khasi track te ba ai kuble ye ba balajib rani ibalong way na ki nomi khamat na riboy bola keren bhai gani ki issue bat mata kasni so komen ba at least ngilala bat pendrung ni apo ka lineage bill amendment kanang ba kan dong ka jingsuk na mentaj tu bijak benri pindah ka jat boy ki ba shim dia ka Shaw Boy tenre haga jo ka por sutu ba kani ka lineage bill kala wanra ro ya ka jing itu ki kun lani ki sengkut tenre kle i meneng awara ka amendment ba kalong ba abe dei pat kumnu ban yada ki jat benri kham tam ha kani ka shong kha khle te ka khamru te na ta daw na kalian chonga lawan ra ta men ta daw ma kham tre ban wen du namar ba ngas ngalaong mene ba ka ka benia pada ka bil ka bang isna kam dan ka benia ka bas kem te kam dan toy tu ka ya re ko bakalong mene ka lini bil ka long tang ban itu iki sengkur ban register iki sengkur ban recognize iki sengkur bat aka juga por ngam dei bakan dan kata ka bor kaba la ai bor bahaya ka sengkur kai ka bagadi ibang ibu aka Klanbil ki kamdan benya kata ka diga di moto dan rai kumbalong masama kalong ba kapaso jo ka Klanbil pak lawan ra aka hang ni ka amen dan dekat bayi ki benya pak pendai long no de ngamtip ka ka future menta jo ka Klanbil lada kadang don kam ne empa kata ka bangi hab ban yasta namar makadang ke special committee ngampat dot ban komen si mata in ailat akan ke special committee bahkan nang syong hadir ke sedem pemai le sing ini syong ban ya perkhat bat kai ke Klanbil